uciye ku muntu usanga ku WhatsApp harimo gukorokiramo agati. Hari nabo numvishe ngo barimo barakoresha amasobe, amazi arimo indimu, hari n'abakoresha amajyane. Ibyo byose rero nibyo bituma ahubwo iyo ndwara ishobora kuba irimo gukomeza kwiyongera mu gihugu kubera yuko abayifise ntago barimo kugira ingufu zo kujya kwitura abaganga babizobereye kugira ngo babafashe muri ubwo burwayi, ahubwo bo ubwabo barimo kwivura kandi bakanivura nabi. Nk'urugero nge mperutse kubona umurwayi yaje muri kabine y'iwanjye, bari bamurungikiye umuti kuri WhatsApp, baramubwira ati ugende ugura uwo muti uzogufasha. Natangajwe no kubona uwo muti bamuhaye ni umuti uvura indwara bita gorokome. Bakunzi bisamirizi Agaseke FM hamwe n'imbonesha kure Agaseke BTV ndabaramukije, ndabahaye nikaze mu kiganiro tuyabungabunga, kiganiro mutegurirwa na jewe Justine Ndayizeye. Mu kiganiro cuno munsi tuza kuvuga ku ndwara y'amaso. Indwara y'amaso yabaye ndanse, abantu aho uciye hose bavuga ko bagwaye indwara y'amaso. Rero ndi kumwe n'umuntu asanzwe yavura abikoreye igihe kininiya, ndamuhaye ikaze yongera twidondore. Murakoze cyane kuduha ikaze muri studio za radio yanyu. Nge nitwa Kanani Jean Baptiste, nkaba ndi umuganga nyine avura indwara z'amaso ku ivuriro riri mu gisagara cya Bujumbura bita Vision Plus. Abahazi ni ku nzu yo kuri Bata ariko bisigaye yarahindutse yitwa Sharon House. Murakoze cyane, mwakoze no kwitaba ubutumire twabahaye. Mwakoze namwe. Muganga aho umuntu aciye mu kibano mu ibarabara abona abantu benshi bagwaye amaso, bambaye amafime, abantu bakavuga bati nikiza. Mbega ku muntu atabitahura indwara y'amaso niki? Nibyo hirya no hino mu gihugu harimo haribonekeza indwara y'amaso, twakwita ko ari amaso y'imbwa niko bakunze kubivuga. Bigaragara yuko ari indwara imwe afatwa n'abantu benshi cyane kandi mu gihe gitoya, ntabwo twabura kuvuga ko ari ikiza kuko bimaze kuboneka ko imaze gufatwa n'abantu benshi. Ni indwara muri makeya nkuko twabivuze, benshi bavuga ko ari amaso y'imbwa, iterwa n'imwe mu migera myinshi iriho itera indwara. Hariho n'uwo mugera rero utera iyo ndwara, uwo mugera ukaba ari umugera bita adenovirus. Akaba ari indwara nkuko twabivuze ifata abantu mu gihe gitoya kandi ikabasinzikaza. Ukunze kubona ko nkuko bivuze ngo abantu benshi bambaye amafime bagerageza kwikingira kuko ni indwara irababaza cyane kuko iratinya umucyo cyane. Umuntu arwaye ari amaso twita ko ari ay'imbwa aragira ikibazo cyo gutinya umucyo, urumuri yarurabyemo arababara cyane, aragira imisonga myinshi mu maso, ndetse ugasanga kuri kino gice cyera cy'ijisho harakunda kuba hashiriye cyane. Urumva rero ibyo biramutuma ashakisha ukuntu yambara utwo dufime kugira ngo uwo mucyo udakomeza kumubabaza. Benshi hari n'abo usanga hazamo amosozi menshi cyane, ari nayo atuma ukunze kubona benshi barimo kugendana utuntu tw'udutambara cyangwa papier mushwari bagenda bihanaguza kugira ngo barabe yuko bakoroherwa. Ego murakoze cyane, muratubwiye iyo ndwara icarico, ariko kandi muranatubwiye ibimenyetso bigaragara ku muntu ayigwaye. Mbega hari ibimenyetso umuntu yoba abona imbere yuko afatwa nyezina? Bo navuga ko ibimenyetso benshi babona, abarwayi benshi babona, apari abasanzwe batarwaye amaso, bigaragara ko ijisho riratangira rikakubabaza cyane. Benshi burya baza kwa muganga kuko babona ko iki gice twavuze kera kiratangira kigahishira. Rimwe na rimwe no kubona batangira kutabona neza kubera ya masozi twavuze aba yabaye menshi mu maso, bituma benshi rero bavuga bati reka tujye kwitura kwa muganga turebe ikibazo twaba dufise, kuko hari amaso menshi ashobora kuba wayakonfonda n'irya ndwara. Harimo n'aterwa n'amabagiteri ku buryo udashobora kumenya ngo iyi ni virale cyangwa ni bagiteriyene. Byiza rero ugana kwa muganga kugira ngo babashe gutandukanya ubwo bwoko bw'ayo mavirusi yaba yagufasha. Ego mbega tuvuze indwara y'amaso yoba yandukira? Neza cyane nkuko twabivuze, twatangiye tuvuga ko ari cyabaye n'icyorezo nyine mu gihugu ko abantu benshi barayarwaye. Uri kugenda nko muri bisi y'abantu 36 urabona yuko nk'abantu 20 bafite icyo kibazo. Byumvikane ko ni indwara yadukira cyane rwose kuko
ni aho itandukaniye n'izindi virisi, irafite ubushobozi bwo kwihindura, ikaba yakwihindura ikongera ikaza mu bundi bwoko, ikongera igafata abantu benshi mu gihe gitoya. Ego, mu bihe biheze abantu bari bazi yuko amaso ayo twita yimbwa agwara abana gusa, ku buryo umenga umuntu akuza agwaye amaso nakamara amazi. Mbega uwo mugera uba warihinduye ku buryo twavuga tuti n'uwundi mugera mushasha? Niyo mpamvu nyine twavuze ngo ni icyorezo. Iyo icyorezo cyaje nta muntu n'umwe kidafata, yaba umwana yaba ukuze ndetse n'abanyokuru bashaje cyangwa batama bose iyo ndwara irabagera. Niyo particularité y'iyi virus itera indwara y'amaso y'imbwa, iyo twavuze yitwa adenovirus. Vyumvikana ko ifata abantu bose neza cyane, ifata abantu bose. Niyo mpamvu umuntu wese arayirwara, yaba akabebe kavutse n'uwo munsi karashobora kuyirwara. Ego, turumva ni indwara isesereza cyane kandi babaza, mugabo hari umuntu yiyumvira ati ko iyo ndwara iteye ubwoba, mbega ntushobora kuja kurondera urucanco rwo kuyigira ndayikingire, hoba habaho urucanco rw'amaso? Oya, nta rucanco rw'iyo ndwara ruriho, ariko nanone rero ntabwo abantu bakagombye gutekerwa n'ubwoba, kuko nubwo ari virusi ifata abantu mu gihe gitoya, mugabo ntabwo ari indwara itera guhuma. Si indwara itera guhuma, ariyo mpamvu n'indwara yikiza ubwayo, utiriwe ufata imiti. Ariko hari ibyo usabwa nawe kugira ngo iyo ndwara ibe yakwikiza bitewe n'uko wabyigejejemo neza. Mbega iyo umuntu agwaye amaso kugira tuvuge ko yo kwikiza, hoba haca igihe kingana gute? Urabye nk'iminsi abantu bagiye bayirwara ikikiza, nk'iminsi nk'itatu ine, abenshi usanga iba yarikije, mugabo biterwa n'ukuntu babaga bigenjeje. Yego, abataragiye kwa muganga ngo babahe imiti, bakaba barakoresheje ikintu cya mbere kiyivura, bavuga yuko ari ugukoresha amazi meza, bavuga gukora lavage na serum physiologique. Ariko byumvikane ko iyo serum physiologique nibyo bakora kwa muganga, ariko hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha n'amazi meza, ukagira isuku, nuvuga ngo gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza, uko noga mu maso n'amazi meza, biratuma iyo virus ishobora kugenda mu gihe runaka. Ariko twavuze yuko ishobora kongera kwihindura ikongera ikagaruka, ari gusanga abantu benshi muri iki gihe ari nabwo barimo gukora ibintu bitabereye. Akaba tuhamagarira bene igihugu inyifato irimo kuboneka na cyane cyane kuri rezo sosiyo, buri bantu bose babaye abaganga b'amaso. Ego, uciye ku muntu usanga ku WhatsApp harimo gukorokiramo agati, hari agati k'ikizungu, hari imiti yo kwa muganga mbe y'ikirundi, hari nabo numvishe ngo barimo barakoresha amasobe bagashyira mu maso, amazi arimo indimu bagashyira mu maso, amazi arimo umunyu, hari n'abakoresha amajyane. Ibyo byose rero nibyo bituma ahubwo iyo ndwara ishobora kuba irimo gukomeza kwiyongera mu gihugu, kubera yuko abayifise ntabwo barimo kugira ingufu zo kujya kwitura abaganga babizobereye kugira ngo babafashe muri ubwo burwayi, ahubwo bo ubwabo barimo kwivura kandi bakanivura nabi. Nk'urugero, njye mperutse kubona umurwayi yaje muri kabine y'iwanjye, bari bamurungikiye umuti kuri WhatsApp, baramubwira ati ugende ugura uwo muti uzogufasha. Natangajwe no kubona uwo muti bamuhaye, umuti bari bamwandikiye ni umuti uvura indwara bita gorokome. Gorokome ni indwara twita ko ari tension y'ijisho iba yabaye nyinshi. Imagine rero kuba umuntu arwaye amaso y'imbwa akajya gukoresha umuti uvura gorokome, urumva ni akamaramaza. Ego, urakoze, uratubwiye ibintu byinshi. Rero nashaka tuvuge mu buryo burebure, tubivuge ko gose kuko ni ibintu biguma biba mu kibano. Mbega iyo umuntu akoresheje amazi arimo indimu vyica gute ijisho? Hanyuma kumbure turaza kugaruka ku bundi buryo bukoreshwa mu kibano mu kwivuza, turabingene bishobora konona amaso. Byumvikane yuko imbonero y'umuntu nta kantu korohereye cyane. Indimu uyishyize mu jisho ubwayo, usibye no kumva yuko yagira ikintu gufasha, ushyize indimu mu jisho iranababaza cyane ubwayo. Byumvikane rero ko ibigiye kukwangiriza imbonero, ugasanga urashobora gukira revure. Hari benshi bagenda babikoresha ukabona ijisho ryabaye ryiza, mugabo ingaruka zishobora kuba zavuye muri wa muti wakoresheje w'ikirundi washyize mu maso, kuko twabivuze imbonero n'akayo koroshye cyane kandi kangirika ku rugero rukomeye cyane. Ego, mbega iyo umuntu afashe amajane, tuzi tunywa icyayi ngo agakora amajane hanyuma ahoza agacashira mu jisho, ayandi akazaroga, ivyo babigira icyo bikoze gute ku jisho ry'umuntu? Icyo kibazo nanjye nabyumvishe ko babivuga yuko amayane ngo ashobora kuba bayashyira mu maso. Twumve ko amayane, sindi umu scientifique ngo menye
icyo bayakoramo yakozwe n'umugabo nzi yuko kugira ngo ava mu cyayi hari niba ntihenze ayo mazi baba yatetse revure n'ibyo kuko aba yavuyemo mikorobe mugabo iyo produit yindi baba bagiye gushyiramo ari ayo mayane bakajya gushyira mu jisho numva ko ari ibintu n'ubundi nk'uko twabivuze ko ari nka kore tranje bije mu maso atari ibintu bibereye kuba umuntu yabikoresha kuko bifite composition chimique yabyo n'ijisho naryo birashobora kuba bifite uko rikozwe urumva rero utagiye kwa muganga ngo bakubwire imiti ushobora gukoresha ijyanye n'uburwayi ufite kandi bujyanye na yambonero yawe uburyo yakira umuti washyize mu maso numva ko iyo nyifate abantu bakoresha amayane atari nziza cyane. Murakoze cyane. Turumva yuko hari ibintu byinshi abantu bokora kugira ngo bikingire nivyo ariko none hamwe umuntu naho yoba yamaze gufatwa mbega yo bigenza gute kugira ngo arinde we kubandanya gwara no kugira kingira abandi. Urakoze neza kuri icyo kibazo ni nacyo gikenewe cyane rero muri iki gihe kugira ngo dukingire abene gihugu nk'abantu umuntu amaze kubona ko iyo ndwara yamushitse ko byaba byiza agiye kwitura abaganga bakamufasha kuko hari imiti ibivura byihuse nkuko twavuze ko ari indwara ishobora kwikiza nubwo birashobora kuzanamo n'amakomplikasiyo ugasanga ijisho ribandanyije kuzana amosozi menshi cyangwa no gujira cyane rero duhimiriza abantu kujya kwa muganga w'amaso kuko abaganga b'amaso barahari nta kujya ku mafarumasi ngo ngiye kubwira umufarumasi ngo mpagati kanaka kuko we n'umudandaji nusanga afite umuti w'amaso araguha ashaka bitewe nuko ashaka amahera mugabo muganga wakugira inama ashobora kukubwira ibyo wakora mugabo ikintu nyamukuru cyane twahimiriza ko abanyagihugu bakora kugira ngo batanduza abantu benshi warwaye ni byiza kutajya mu bantu benshi cyo ni icyambere cyane nk'abanyeshuri urabona ko abari benshi ku ishuri byaba byiza niba ubona ko umwana wawe amaso yamufashe kumugumisha mu rugo akabanza agakira ukamuganisha ivuriro ry'amaso bakamuvura icyo ni icya kabiri abanyeshuri kuko baregerana cyane barakoreshanya n'ibikoresho ikindi duhimiriza abenegihugu kudakoresha ibikoresho mu rugo hariho usanga mu rugo yarwaye iyo ndwara ugasanga bari gukoresha eswime imwe akihanagura mu maso bakoresha isini urumva kwandura biroroha cyane rero byiza ukoresha agakoresho kawe ukakora n'isuku n'amazi n'isabune byiza ukagendana agapapiye hygienique ukajya wihanaguza ku maso kandi uhita wongera ugata ni ukuvuga ngo ushobora gusanga wakoresheje akatambara ukarambitsa ahantu harimo indaji mu rugo aragafashe nawe arakihanaguje iyo ndwara nuko rero ishobora kubandanya kwiyongera mu miryango bitewe nuko nta mizire yabayeho kugira ngo bayihagarike. Mbega muganga ni gute kuramukanya vyotuma abantu bandura? Birumvikana cyane kuramukanya nkuko twabivuze amosozi barimo kumanuka ku jisho benshi harimo n'abakuzaho n'urutoki ugasanga afashe urutoki arimo kugenda hanagura ku jisho akoresheje urutoki akuramukije amamikorobe yamigira twavuze iragenda muri wa mwanda uri mu ntoki noneho nawe yaramukije urashobora kumva ijisho rikubabaje ukajya kwikorako byumvikana ko byihuse cyane guhita wandura iyo ndwara ku rugero rukomeye cyane ahubwo. Mbega byo babibujijwe kwivyiringira mu maso mu gihe umuntu yumva ijisho rikorera mu babaza muri ubwo buryo? Ntago ari byiza cyane kubyiringira ijisho igihe urimo urababara nkuko twabivuze yambonero twavuze nakayo korohereje cyane urashobora kwibyingira ugasanga harimo nk'akantu k'agakore tranje kanagiye muri rya jisho tuvuge nk'ibitsike birashobora nabyo kuba byatarukira mu jisho urumva rero wibyiringiye kubera uburibwe ufite urashobora kwangiza kano gace twavuze biti imbonero ukaba wakangiza ugasanga ahubwo wateye ibindi bibazo ijisho ugasanga hajeho nk'inkovu ku jisho. Ego hari abandi bavuga bati iyo umuntu yarinze agwara amaso ayagwaye abayagwaye nyene naho yokira ngo akuramukije arakwanduza canke nyene musangiye ikintu gikora ku maso arakwanduza mbega byo bari byo yarayakize cyangwa kiyarwaye yarayakize byumvikane ko nta virusi ziba zikimuriho niba agerageza gukora isuku y'umubiri wiwe gukaraba n'intoki n'amazi meza nkeka ko umugero wa virusi utakimuriho ntabwo ashobora kwanduza abandi mugabo igihe umugero waba ukimuriho ku mubiri wiwe arashobora kwanduza abandi mu buryo bworoshye. Yego mbega nk'umuntu rero yamaze kuyigwara agakora ivyo byose mwavuze kumbura akaja no kwivuza kwa muganga ko tuzi amaso nyene abandanya mu babaza ni giki yokora muhira kugira ngo abandanya kingira rya jisho ntirikumire? Yafashe imiti yo kwa muganga bamugiriye inama kwa muganga abaganga barahari kugira ngo babagire inama ibyo agomba gukora icyambere nkuko twabivuze nyine
n'uwo muti arashobora kujya kuwukoresha ugasanga agiye kuwukoresha ku ntoki zanduye kuko ugiye gushyira umuti wo mu maso urakoresha intoki bisaba ko ugomba kuba wakarabye n'amazi meza n'ijisho ukarihanagura neza n'agatambara kameze neza karimo amazi meza birashoboka nko mu masaha utaburi mu gushyiramo n'umuti ukajya ukoresha amazi meza mu jisho kuzamo nta na kimwe kuko biragabanya iyo migira ibiri mu maso ubundi umutwe ukoresha inshuro muganga yakubwiye na randevu muganga yaguhaye ukayubahiriza kandi abantu bakirinda gutizanya imiti ikintu cyabaye nacyo ikibazo gikomeye cyane umuntu harimo kwivuza bamuha imiti kwa muganga yagera mu rugo bafatwa bose ugasanga baragabanya umuti ushobora gusanga wowe indwara yari itangiye gukira uhaye umuti umuntu imigera iri myinshi mu jisho arongera araje arakwanduje nanone ugasanga iyo ndwara ntirimo kuva muri uwo muryango kandi bose bigira ko barimo gukoresha umuti. Ego hari ibintu bibiri nshaka tugaruke ko kuri ivyo muravuze ico gushiramo mu jisho amazi meza. Hari abantu bavuga bati aya mazi yo mwibombo adatetse aragwaza. Mbega umuntu yoba yavuga ati tuzoshiramo ajyayo mu macupa ko tuzi nayo nyene abarimo produit chimique mbega ntacoza konona mu jisho canke aya yo mwibombo nta kintu yonona mu jisho. Ayo mwibombo yakonona kubera yuko ibikoresho dukoresha mu miryango nabyo ntago biba byizewe icyo twagiye kuronderamo ayo mazi nacyo ntago tuba tukizeye isuku ibikoresho byo mu rugo ntago tuba twizeye sample na riga tuba tutahirirwa kenshi n'abakozi babiwe mu rugo bakirirwana nabo bana bacu tuba twasize abana aho hirirwa barimo gukina ntituba tuza ariho abanyeshuri abo bahuye nabo tuba tuza baribo ngiye byiza ku bwanjye numva amazi uyafashe ukanayateka ukayateka agashya warangiza ukayashyira ahantu agahora ukayakoresha nkeka ko mikorobe ziba zapfuye ayo yandi tuvuga aya tubona inganda zikora ntekereza ko inganda nyinshi zikora amazi ikigo cy'ubuziranenge kiba cyagiye gukontorora bakabona ko nta bintu bishobora kugira amagara y'abantu biri muri ayo mazi bishobora kuba byakwangiza ubuzima bw'abantu numva yuko yakoresha nta kibazo kirimo mu gihe tuba twizeye yuko afite isuku ihagije. Murakoze tugaruke rero ku kintu cyo gutizanya imiti ni ikintu kiriko kiraba ku bantu benshi mu miryango wanashaka n'abantu bitwa ko bize bavuga bati je ndabizi nashashaka aribo bakunda no kwivura mbega rero nyene nk'umuntu yamaze gufatwa n'indwara y'amaso hanyuma agashatangura gutiza umuti mwatubwiye muti hari gihe umwe abatanguye gukira uwundi akamuvura tuvuge ko muri kajya gacupa abahejeje gushiramo imigeri ishobora kuzanana n'amazi n'umuti hamakaja muri ndi jisho neza cyane nkuko twabivuze nakubwiye ngo ijisho haba harimo kuzamo umusozi ashobora gushyiramo uwo muti za ntoki zafashe kuri wa muti urimo kumushyiramo umuti zigashiduka zakoze kuri karumye ku muti ugasanga ya migere yafashe kuri ku mutwe w'umuti harimo kumanuka ima rikamanuka na ya migere rikongera rigasubira mu jisho tumvikane ko yakongera kwandura ikindi uwo muti hari iminsi baba bahaye umuntu kuwukoresha ugasanga yenda muganga yakubwiye ati buri nyuma y'amasaha abiri uzajya ima ugasanga yabyibagiwe amaze umunsi nta muti yashyizemo yajya gushyiramo ugasanga yashyizemo amama menshi umwinshi wanaguye ntiwagiye mu jisho neza ikindi ugasanga unaraheze n'ingoga akavuga ati njye ndabona n'ubundi ntangiye gukira reka mbyihorere nta wundi muti njya kugura tuvuge furako imwe usanga ifite nka mililitiro 10 muganga niwe yaguha akakubwira ngo uzamara indwi imwe wowe ukoresheje iminsi 2 none ntumva ko ya virusi ahubwo ugiye kwiteza imbaraga izagaruka ahubwo none ifite ingufu zikomeye cyane kuko watumye iminsi yo gukoresha wa muti itagerwaho ubukana bw'indwara buriyongera cyane usanzwe ubizi ko ufashe imiti ntiyirangize indwara ahubwo iriyongera kurusha ntaho uhuriye n'umwe atanawukoresheje ahubwo biraruta. Murakoze cyane ego tugaruke rero kuri iyo ndwara nyezina tuje mu miryango abantu benshi barasuzugura indwara y'amaso mbega hari ikintu yo bija konona mu butunzi bw'umuryango ironona cyane nawe urabizi nubwo wavuze wabonye abantu bambaye amafimi agura amafaranga ngahe ayo ni amahera bagiye niba mu gihugu ibisi y'abantu 36 bambaye amafimi n'amafaranga yagendeye kujya gutonda ku kazi ndakeka ko nawe wanduye mu maso utajya kuri radio na televiziyo wajya kwanduza abandi usigara mu rugo uwo munsi ibikorwa agomba gukora bigenda gute ari bosi wawe gukoresha garahomba nawe ubwo urahomba niba wari umudandaje business wagomba kujya gukora ntushobora kujya kudandaza nawe uri buze kwanduza abandi uwasigara mu rugo niba ufite ahantu wakoreraga
wishyura inzu buri kwezi ukamara nk'iminsi 3 utajya ku kazi byagenda gute Justine numva ko uri mu guhomba igihugu kirahahombera ibikorwa remezo birahagarara abari ku mirimo ya minsi yose ntibakore ugasanga batsa mu rope medicale kuba bari mu ngo zabo nuvuga ngo nava ko bigabanya ubukungu bw'igihugu ahubwo ku rugero rukomeye cyane n'amagara y'abantu kuko benshi nyine babaye bakagoma mu mago ibintu byinshi birahangirikira cyane abanyeshuri niba umunyeshuri yagomba gutonda ku ishuri akamara iminsi atajya ku ishuri kubera y'amaso yanze gukira ko ntashobora kugenda ashobora kwanduza abandi hari ibikorwa byahakorewe ku ishuri atabashije kubona nubwo wenda bazamuha izo interrogation cyangwa examen atakoze mugabo hari icyo yahombye hari byamucitse bagiye kwigisha adahari ntabwo azajya kubwira mwarimu ngo subira inyuma uvuge no narwaye urumva rero kuri domaine zose activities zose zibera mu gihugu uwo ari we wese ziraba perturbe ku rugero rukomeye cyane ego mbega nk'igihugu naco mbega ikigega cy'igihugu cyo bakihabonera mu bihe nk'ibi neza cyane none icyorezo cyateye ngira ngo uheruka kubona twavuye muri corona uko igihugu cyari kimeze byari bimeze gute ubukungu bw'igihugu habaye icyorezo epidemiyaje Ministeri ya Santé ikora iki ishakisha uko ishoboye kose mu gutera inkunga ibigo by'ubuvuzi kugira ngo batuze iyo ndwara byumvikane yuko no mu gihe cya leta hakorwamo simbizi kubera ko ntago nzi ko bigenda mugabo icyo nzi cyo nuko na budget ya leta ya santé irahinduka kuko bagomba gushyira ingufu mu mavuriro yaba ya leta cyangwa akorana na leta cyangwa n'ayigenga kugira ngo babashe guhangana n'icyo cyorezo kuko kibandanyije nk'uko twabivuze kirahagarika ubukungu bw'igihugu kandi baca umugani ngo kubona n'iki mu buzima utabona neza n'ubuzima buba bwahagaze gusa nk'uko twabivuze twatangiye tubivuga ntabwo ari indwara ihunisha mugabo irashobora kuderanja ibikorwa runaka bikoreshwa n'amaso y'umuntu ego nari navuze nti abantu benshi barasuzugura indwara y'amaso kumbure kubera idashira umuntu ku musego ugasanga aragwaye ijisho ryanatukuye canke imbere rya ntiririko rirakanura agaca abandanya akora ibikorwa bimusaba kuguma kuzuba nimba aja mu mirima canke ari umunyeshuri akabandanya yiga mbega ntaco biza bikonona ku magara yiwe nyine bironona kuko nakubwiye uburyo bwo gukira ya ndwara buca bugira gute buca buba bukeya urumva niba yakomeje bya bikorwa niba ari umunini afite y'amaso aragiye gushyiramo ya micafu n'ubundi yaho arimo kurimira niba ari uwagiye ku ishuri arwaye iyo ndwara nakubwiye agiye kwanduza abandi birashoboka nabo bikazongera bikamugaruka ko urumva birafite ikintu byonona cyane ego murakoze cyane mbega iyo abantu bariko barahanahana ibintu gutizanya amatelefone guhana amafaranga mbega byo bavyotuma umuntu yandura neza cyane twavuganye ko iriya migera kenshi iragenda irashobora kugenda ku ntoki z'umuntu atakarabye n'amazi meza ngo iyo migera ibe yavaho kuko amazi arayikuraho iyo migera kweri wakarabye isabune amazi n'isabune iyo migera iravaho utakarabye rero iyo migera iragenda kuri ibyo bikoresho mwabitizanyije urashobora nawe kwikora ku maso niyo mpamvu no kwirinda kudakora mu maso igihe wumva uburibwe utikoze mu maso ntushobora kuba wakwandura iyo ndwara mugabe igihe wikoze mu maso waramukanyije n'umuntu ashobora kuba arwaye iyo ndwara byumvikane ko iyo migera itajya mu maso byoroshye ego iyo migera rero iyo igiye kuri ivyo bintu dufata mbega ishobora kumarira ko igihe kingana gute bushakashatsi sinzi icyo kibazo ntabwo nakishyura aka kanya mugabo nkeka ko virusi ishobora kumara kubyibuka nk'amasegonda irashobora kumara nk'umunota cyangwa iminota nk'ibiri kiri ku gikoresho itarapfa mugabo sindi ntuza neza siri neza mbega muganga nakahe kamomotera bariko baratumviriza kuvyerekeye kwikingira iyo ndwara be n'ingaruka zayo akamo dutera abene gihugu babyumve cyane kwivurira mu rugo ntabwo ari byiza rwose nkuko bamwe bari mu kubikora ego hari abashobora kugira amahirwe bagakira mugabo ingaruka z'iyo miti iba yakoreshejwe mutahawe na muganga ntabwo ari byiza cyane kuko birashobora gutuma ijisho ryawe ryangirika ku rugero runaka nagwaye akarero k'umuntu bahaye umuti w'indwara bita glaucome kandi bazi ko bamuhaye umuti w'amaso y'imbwa ikindi tukagira inama abantu kugira isuku ni isoko y'ubuzima urabizi gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kwirinda kuramukanya ikindi kwirinda gutizatizanya ibikoresho cyane amayesime cyangwa telefone
ikindi kwirinda kujya mu bantu benshi mu gihe ubona ko wowe waba wanduye iyo ndwara, ikindi tugashishikariza bene igihugu kwitura abaganga babinonosoye kugira ngo babafashe babagire inama kandi babahe n'imiti ishobora kubafasha kuri ubwo burwayi. Murakoze. Bakunzi bimbonesha kure Agaseke BTV, namwe bakunzi b'iradio Agaseke FM, cyane cyane mwebwe mukunda ikiganiro tuyabungabunge, nizera yuko mwashoye kumva ibintu byinshi cyane mwahora mwibaza vyerekeye indwara y'amaso. Nibaza ko ukuntu mwahora mwivura kutari ko mugiye kubihagarika, kuko muganga yatubwiye ibintu byinshi byo tuma twonona amaso yacu. Nibaza ko amaso ari gikoresho gikomeye, ni gihimba gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu, tutifuza konona, twifuza ko coguma kimeze neza. Rero ndabashimiye cyane kubona mwadukwirikiranye, ariko kandi nshimire cyane muganga Jean Baptiste Kanani yashoboye kutwita bakadusangiza ubumenyi bwiwe mu vyerekeye indwara. Nanjye ndabashimira umwanya mwafashe wo kuza kugira ngo dufashanye kugira tugire icyo twakora mu gufasha abene gihugu kubyerekeye iki kiza cy'indwara bavango n'indwara amaso y'imbwa, kugira ngo turabe ko kitakomeza gusinzikaza ubuzima bw'abantu no guhagarika ibikorwa by'abantu muri rusange. Murakoze cyane. Twizere ko hanyuma nitwa batumira muzotwitaba. Karibu kandi nabo barwayi bafite icyo kibazo turabahaye karibu ku ivuriro Vision Plus Bujumbura, dukorera mu nzu yo kuri Bata aho bita kwa Bagaza. Turabahaye ikaze bazaze tubafashe, kandi bamaze kutwitura benshi barakize bameze neza. Murakoze cyane. Murakoze.